Perezida wa Rwanda, Paul Kagame. Yiteguye kubonana na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, DRC. Felix Tshisekedi kugira ngo baganire ku kibazo gikomeje kuba mu burasirazuba bwa DRC, itariki naho bizamenyekana. Ubushake bwo kuganira bwagaragaye mu ruzinduko rwa Kagame i Luanda, umurwa mukuru wa Angola, ku wa mbere. Taliki aho yahuye na perezida wa Angola, Joao Lorenzo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola, Tete Antonio, yatangaje iterambere nyuma y'inama yahuje abayobozi bombi. Kubwa Antonio, u Rwanda na DRC byombi byemeye ihame ryo gukora iyo nama intumwa za minisitiri z'impande zombi zikora kuri iyi ntego. Urugendo rwa Kagame muri Angola rukurikira uruzinduko rwa Tshisekedi mu mpera za Gashyantare, aho byatangajwe ko Tshisekedi yemeye kubonana na mugenzi we wo mu Rwanda, Lorenzo ukora na kumuhuza washyizweho n'umuryango w'ubumwe wa Afurika, yagiye yorohereza inama z'abayobozi bombi n'ubwo amatariki yihariye ataravugwa. Imbaraga z'abunzi zituruka ku gukenera gukemura amakimbirane aherutse kwiyongera mu burasirazuba bwa DRC, cyane cyane ku nyeshyamba zo ku DTS Werurwe M23 no kugarura umubano hagati ya DRC n'u Rwanda. DRC yashanje u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23, ikirego Kigali yanze umutwe w'inyeshyamba wongeye kugaragara mu mpera z'umwaka wa 2021 wateje amakimbirane n'ibibazo by'ubutabazi kandi bigarurira ibirindiro bikomeye ku butaka bwa Kongo. Murakoze cyane gukurikira amakuru kuri channel yacu. Mwibuke gukanda subscribe na share na like.